many political parties who are ready to place their candidate for the upcoming MP general election. Of all the political parties, the most prominent in the district of Karbi Anglong in Dima Hasao are BJP, Indian National Congress, APHLC, ASDC and independent candidate as well. Though each party may send their contender to the election, but it's only the voters who will decide whom to elect. There are a total of 14 MP seats in the state of Assam. And of this, in the last MP general election 2019, MP Horen Singh Bey from the 3ST Autonomous District won with the highest margin and hereby creating history. So let's see what did MP Horen Singh Bey utilize the MPLA scheme for and what are the developments he made during those 5 years of his term in the 3ST Autonomous District comprising of Karbi Anglong, West Karbi Anglong and Dima Hasao. Also, what are the development towards the long-standing demands of the 3 district of Article 244A? And how many times did he place his argument in the parliament to reiterate the issue? There are not the hidden demands but the unending demands of the people of the land, and what MP Horen Singh Bey has done is known to all. The contenders for the MP tickets for the upcoming general election from the BJP party are ex-EM Ratul Teron, East Karbi Anglong BJP President Ronald Kiling, West Karbi Anglong BJP President Randeep Rahang, ex-MP Dr. Jayanta Rongpi, MLA Bidesing Ingleng, EM Surjo Ronghar, CASA General Secretary Dr. Pankaj Teron, EM Amar Singh Tiso, and social worker Long Singh Teron. Those are the names of the contenders as per speculations from the public. Of all the contenders, 20th Singason MEC constituency, Karbi Anglong Autonomous Council EM and Land and Revenue in Charge Amar Singh Tiso is renowned to have the best chances of obtaining the party ticket for the MP general election. It is worth mentioning that if he gets the tickets and win in the election, what are the possibilities of his contribution towards the 3 autonomous district? Since he is the present Karbi Anglong Autonomous Council EM and his conduct is known to all. His present contributions are known to all the residences of Karbi Anglong, West Karbi Anglong and Dima Hasao. The next contender is Mr. Long Singh Teron. Who is Mr. Long Singh Teron? He has never set his foot in the field of politics, but his contributions towards the society is known to all. His scholarly achievements and others' contributions are noteworthy. During his tenure as a chairman of the Karbi Language Development Board, his untiring efforts has brought the Karbi language to another level and now introduced in the higher studies as a subject, which will promote and prosper the Karbi language. He is also the editor-in-chief of Thekar, a daily newspaper publication in Karbi language. Of all awardees, he is also recognized in the state level as well as he has achieved many awards in the past. Let's recollect what position does Mr. Long Singh Teron hold in the present and what were his contributions towards the society which make him deemed suitable for being the representative of the 3 autonomous districts. He currently is the convener of East Karbi Anglong District Committee BJP Intellectual Cell, Director of Center for Studies in Karbi Language and Culture, Editor of Karbi MIL Text Preparation under SEBA and ASEC, National Secretary in Association of Small and Medium Newspaper of India, Advisor to Indian Red Cross Society Karbi Anglong Branch, Advisor to Dispur Press Club, President of Society for Promotion of Karbi Language, Chief Advisor to Journalist Association for Assam, in short JAVA, Advisor to High-Level Expert Committee of Karbi Anglong Autonomous Council for scrutiny and approval of Karbi textbook. Some of his contributions include contributing many articles and stories in the state and national level newspaper, magazines and books, and also the person to coin highest number Karbi words in the present era. His current presence in the public includes his invitation in many social functions as chief guest, chief of honor and invited guest, resource person in many seminars and workshops in the state and national. News fast kelang rat doan fan Surya kardom pajirlo kardom tante non nilikar jap lake Karbi Anglong mate Diphu ahithi ilitum ladak lumbajong constituency mate lumbajong ladak ahithi long sin non nilikar jap lo ahithi long mat sin nilikar jap lo pini nilitum news fast pen nalitum fan arniwang son project abirta
nangkeban piwer ason tak taksi pini le thot tami nile tum non eletum Karbi Anglong mate la eletum East Karbi Anglong West Karbi Anglong mate di Mahasau la eletum district Thom pen non eletum nangkili mate non nang leje rang lo la MP election la bang solam the putaksi niletum pili dakal tap lo la bang solam the putak athe pi lam bang ke la pulo je non nangkili ji MP election komat a party afansi ratatum ilitum Karbi Anglong rat mate dak Karbi Anglong ke do prong mate ke ladak ke do ana ratatum afan alang litum aning ke hang alang litum aning ka che the komara phansi ke ongma komara phansi aning ka ching sam ke ongma labang solam the puthak niltum dak Diphu hi thi long pencil niltum pini dak pangcheng pon po la si la pangcheng che prang litum chethan pon thuna chethan pon dunang ilitum dak all Assam MP anghoi la ke kripli anghoi do la kripli anghoi pen sitame kripli anghoi pen sitame ke damtang aningkan 2019 labang so MP election along bangke ilitum Karbi Anglong pensi highest poll mate highest ke high abang pu ilitum dak horensing be alangli si chepahai ponlo lasi alangli chepahai pon pen pinengan ningkan pho nang chokji angdengan lo lasi alangli koan ilitum Karbi Anglong rataphan dak kaching thura sai kideng pon ma lapen kopipi kaching thur si ratatum kilong ma labang solam the puthak sitame nilitum ladak chojor cholang pencheng log ladak gari ke vek la motor ke vek abang pu tum hansame nilitum lamthe sini arjupon po alang litum dak litum non ke kibom la BJP sarkar pen ka chitoidun ladak ilum Karbi Anglong ma chitoidun la MP Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen di Mahasau litum la 3 parliament alang lipan ka chitoidun MP Horensing be alangli koan rarphan pipa zero ma alangli scheme pen MP scheme pen labang solam the puthak dak kido prong ara tum hansen mai arjubon pen nale tum phan klar dak pen na pachini pon phanse body pon thupo to tangte non tum pang cheng pon po tangte pini nilitong nilong na cherab don la video journalist mate dak Diphu apherang ke amadlo alangli Babu Singh kam sa hin pen stame dak pu dak ilitum Diphu long la motor ke vek mate la auto ke vek labang pu vansa mil tum lam the sini arju pon pen nale tum hana pachini pon phansi body pon thupo di non nangkile ji labang so election long nangli ko mar party phansi nali ning kaching sam resido nangli hin ene ke non dambom tene heri kosono po party ateng ben prante non kemisi bang thunai loson si matha lo pe party la regional tumle bangoi bosi matha dong lo he mane regional SCC ma LCD pawang nang bosi matha to tangte puthat polang li phane arju pon thunang jo alangli ke chengsi nani men thani gi ma Nilinen kapsing tinu. kuna ta sorik ne nali Nilipu kita serabasa. kuna ha Kita serabasa. dasrom arong binong ke Arong perbi. Sonsong timu orang. tangte nali non nangkili ji labang so MP election komat a party apan sinang ning kaching samnai lapson dulu ma Non mata bangke. Genelo. Non ke sulibom phase ni kan sam de bom le. kesulibom mane BJP ma Oi BJP atau tangte nali BJP non ke dobom labang so sarkar MP Horensing be alangli kuan rataphan labang so la alangli MP kidet pen kuan na development nali thekponong labang so lam theputhak ratphan pachini ma La bangera pada pacini bang nili tek nili tanah hok dam ang kali det pinang mati di dam et ke kali det nili ne kelang dam mati ngadak along belong itu tai po long avi det tai po la bang nili nang than et te along nili tadak di pusi lomu gitu chon mati ha la si tu si solai chon e ko an pilu ni hala bang akam pina po nili chini du ni la tangte non nangkili je elections MP elections amen nang di bangke Bharatiya Janata Party phansi ning thelo so tangko alang ni si wang pawang lang pula non aku ke to nang dia cholo tare
non nanggile ji la MP election kumata party phansi nang ning ke the nai labang ke nili jituet ba ni thimin dalang same apol si na thampo bose matha lo nili nili ning pen kumata party lo non ni ning matha mangen ne ke tos tos piji to sofa the jai ka thar ke tax reset non sulibom बीपी सरकार के मतलब थेक रंग मत या के क्लेम के दाम एमपी हरन सिंह बे कौन तो क्लेम मा के दाम ला सप्ता चिनी तुम से गंग मत ला से सरकार का फेक्टा परमाणु से ना निली मथा है men jithani dima Nilimen ke arjina teron pi kona sorry lo bichilangso di je non nanggile ji MP election kumata party phansi nang ning kachi the nai sondo nili tumke non ini che thedon bom ke PSL CM charlo tangte la non ke kibo ma sarkar la BJP sarkar phan people lo nai ke the la bangke la so pot ninge che the bangke munira tumari deng paisa ve angke business chuklem dun bosita me chojor chulanga hin jata nama bang ave ari deng paisa ve dia pot lo pipot ma pote contract aso sa chuklem dun natum sata bill pipe la son puji ma teacher chuklem dun natum sta bainong pipe pupo la so pot se muni tumari deng tangka ve dia lo la se business chuklem sata paisa nama bang ave dia titilo lapor lo la so pose peneng non nanggile je MP election bangke na kapre sing wai chunang po kapre ka bangke PSLC jai ka thar phat la hen lo jara la ante tangte la non ke kibo ma sarkar people lo nang ning king samste Lagi mayok pan charge dah ini angin lo ke mayok je ni pro lagi kosong si kisung ke boy mak ke mayok je ni lo ke wan si ke tum ki nikan pot trok tum pahai dia pen dah ko pisi rat pan kelang mak kelang lem ke li tum mithang ma je ni lo lagi tum lan cethan pajal mira tai dah nang lo la se non bang ke MP election bang ke PRC le pahai nang ma pusin ni hin petak ma thapan tangte dar phan nali kupini ke puji don duma oh mana ke pi mana la tum bang li tum no ma ke hemprek phansi bang na je song pi bom tong te li tum ke kacijuk dun mate jakong rang pidun siginang sot na nama ke hemprek panjong sing chesong pi bang te chesong nang li tum ta me hol pidun nang pang la se nom patai si bang la tohan pahai si la tum le pai pachoma senang ma pun ator so bud bangke peneng bangke mahudu nang nilo mahudu nang lo mena di nilhin bang mahudu nang mayok ta mayok ka bit samit mahudu nang lo la tum hale pinak tangte aprang si nangli men nang thani dima Nilimen lagi Mujah Sing nar muja sing na natarong sorik ni nangli Nili Marle Langso Diphu tangte non nangkile ji MP election East Karbiang long West Karbiang long mate dimasok la district ke thom pen li tum kachi toidun ji la penon ke dobom MP election non nangkile ji abang ke nangli ko mata party phansi nang kachi the dul Nili hin bangke kerem ke hai chini ne bonsita me ke hai tang tum ke ruling thek thelo lang thek thelo si keminai ke long le pin lang thulong le pin hai he pin tum si hai nang ji la solam se nili hin pen mathadam la pen semet ke thek te national gali abang sikinang ji mena regional party party ke nonomat isibet si theklong la kaprek theklong le SLC ma isar PRC lo SLC di la pen SCC tumge avedelo ne pilone insam dilo posi lansi chini chot lo ne lehin pen pasi regional party ke hai si me posi lehin pen mathadam nili dong sila majok tami majok on same la Congress BJP bersama ke misianang po BJP bersama ke klaim misianang po mani tum ke lang mane ini ngarong dun cenang po palam ni bang mathake la plan BJP yong si hai lo pro tang te BJP ta son thosi klaim nang po misianai po yam ni bang ke la puta sapur he sita meni li bang la po na hok po same me et nang ri po ya ni tum ke lang tum same ning sam nang po ka chu klaim jam se ning ngarong nang po jalo la plan na hok lo no ve ke mi tum same BJP apa namanya sapuro itu tahai mana he? Stameni libang mata tenge BJP tak misen, apa Congress tak misen lo. Ajar le hai sita me misen nahi, me tu. kopia the si BJP han support
support edet BJP akan ke support pe bang ke BJP support pe bang ni tum da pulotiyom ne ni tum da phosel ma ti di lohan chor same ni tum jo nang ne han ki yota nang ne la pena aprang kongres ke hai ke lohan chor same ni tum ke chor sai na pe nang sai hajra ta dun tum same ni tum ke than ka dulong pen same ining sam dun e hajra ta do pik nang hang mang do o non BJP hai lo pen ke sang kono pi the sa dot ki ba sai de ta pen ki so pu same asona sona ki so same la hai nang klang no li tum ki sung ki chak nang ma ti di ma yok ta na salam yo ne ni bang ke ta pen non ke sapur oi e ko bang na sin ni ta ma thale he kongres pan nong si sapur bang do lo ponte kongres bang asa o ka hon bang mi cheji mane pu asom si ma thale ramne nang lihin pen kongres ke mi kongres si meji ma ta ma thale he to rap ave thang nada anor saita tang nili bang kudam ji no nili tum da dak hem la son ke no se de ma ti di jo no yo ko thek long lo la hai hem la hai nili tum han chora dim sa me nan ta hem ma belang non ti mong vetan ke le po bar khata nan ke le po jo la hai bang ti ni tum ke islam ma ke ma jok le hai sita me la bang ni tum ta nang rap ji ma ko si ma tha du lo ke dam ta to tang te puthot lapu alang li dak Diphu hi thilong ili karbiet atum sitame bepar beha ka choklem dun penangan karbi dolo la si alang litum han sitame choro reune alang litum lapuson sai ke klem dun thekapot la si alang litum han sitame suri akiro pilo la pen alang li phane arju ponthunang alang li non nangkele jila MP election mate MP killi galong alang li hin pen komata party phan se alang li ninga ching samnai mate ninga che thema labang solam the puthakle alang li pan arju ponthunang yo ini jai to nó lại tôm nili phan lang ata ni na ching si ke nalimen la pen ali rong nili rong binong ke nili harang hat kreng hambong hirong sita ke do dak di fusido nili ke mate pong rong supi la sidak do pen nili thang war sai long de mat la ok si choyor do hajira chokle masanik lo ani si sang linbak anam le long da chok masila si chokle no nik bo la pusia war sai chen non bom cholo ni dike bele war sai mang thang ka long de mar la sila chokle no nik bom lo solo nang sai kinang mane nang polote hajira dolo nang ge puti hajira wek lo ako non bangke laso asarkar bangke pudam polote nilining samse pupe sam me sita me laso sarkar bang penamat chojo cholang sita me kom som kinang be pot si kom som lo muni dari deng tangka paisa ka be pori ni pini tangka ka we laso ni ko polo tangka we det polo teng ke na lipisi ku pola pipo si pilang latu man si paisa bang ke bang dormaha sita me lason contract sita me bang alang li kuma si jan at pipe public ka tamane pi ke det mati non ni lijong si alapo porial si ma porial lo pola porial long angbong bang ke contract long po bill ka long po lason ik pinang mati non laso sarkar bang ke nili ning che the bupe che the sita me nili ta chu ke dam tang election ta la phansi jo igle he BJP phansi sita ko polang ma puthak ta ko awi poli nili hodang no mati ke retesing hi pukela ke nili samrong sivel lo bang practically lo nili ke support lo lage tante non nang kile ji la ke bang ji bang ke nili ta lapan bang ke lapan pu bang pui tek tek lo sita me matha pon det pu si nili ning bang ke matha pon lo la non ako puthot ke bang ji ke election bang ji bang ke nang lile det lang mati di lasi nili non bang matha pon bom kache theke ko la BJP सरकार से चारी थुपो lama iglo ऐसे जो डेवलपमेंट के हिसाब से ओवरब्रिज बन रहा है आपका रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन लग रहा है पहले से जो दिख रहा है अच्छा है तो उस हिसाब से तो गवर्नमेंट तो अभी ठीक ही लग रहा है जो पहले गवर्नमेंट किया उस हिसाब से अभी तो बेटर ही है बेटर ही है लेकिन कुछ फील्ड में थोड़ा उन लोग अगर सुधार करे तो हम लोग को मतलब एज ए पब्लिक अच्छा लगेगा और तो उसी गवर्नमेंट को फिर हम लोग चुनना चाहेंगे और वही बात है इसका मतलब आपकी तरफ से बीजेपी आएगा मेरे हिसाब से तो बीजेपी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वही है ये दो प्रॉब्लम अगर सॉल्यूशन हो जाए तो मतलब और अच्छा लगेगा मतलब क्योंकि हम लोग जो भी हो यहाँ का ही अभी सिटीजनशिप हो गया तो जो आदमी का यहाँ का जो प्रॉब्लम है आदमी का वो तो मेरा भी प्रॉब्लम हो गया सेम प्रॉब्लम होगा तो आपकी तरफ से मतलब ये दो मोदी सरकार इस बार तो देखिए मोदी सरकार होना चाहिए लेकिन अगर ये सब 2-3 चीज़ का डेवलपमेंट नहीं होगा गवर्नमेंट अगर थोड़ा अवार्ड नहीं होगा तो उसको
प्रॉब्लम भी हो सकता है इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि गांव का आदमी को थोड़ा अभी इस बार बीजेपी थोड़ा पसंद नहीं आया, मतलब थोड़ा गांव तक जो स्कीम तो बहुत है गवर्नमेंट का, हाँ थोड़ा বিজেপি কে দিম মই বিজেপি দিম আৰু আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ মানে আপোনাৰ ফালৰ পৰা ক'ত থাকে ভাইটি তুমি বেলা লংকি গাঁও লংকিং গাঁও এনে ভোট কিমান বাৰ দিছে মোৰতো ইমানটো মনত নাই হ'লে ইমান দুবাৰমান দিছে ন দুবাৰ নহয় তিনিবাৰমান হৈ গ'ল তিনিবাৰমান সো এইবাৰ কাক দিব ভোট বিজেপিকে দিম বিজেপিকে দিব কিহৰ কাৰণে ভালে লাগে আৰু ভাল লাগে ন ষ্ট্ৰং লিডাৰ হয় আৰু হয় না সেইটো কাৰণে कोई भी आए अच्छा है हाँ अब किसको वोट देंगे मतलब जो अभी आने वाला चुनाव एमपी इलेक्शन के अभी तो देखा जाए सबका प्रोटेस्ट क्या हो रहा है कौन किसका काम करेगा उसको देखना अभी जो चल रहा है वो जो सरकार आपके क्या मतलब क्या राय है इसके बारे में कुछ कहना है आपको नहीं ठीक ही है बीजेपी सरकार अभी जो चला रहा है ठीक ही तो है सब कुछ कर ही रहा है और क्या है ये राम मंदिर बना रहा है अच्छा ही काम कर जो रहा है चीज चाहिए वो मिला आपको या हाँ मिला ही और क्या है काम तो कर रहे हैं ना सरकार से क्या मांगेंगे काम करेगा तो खाएगा सरकार से हम ये नहीं बोले कि हमको चावल दो चाहे हमको रोजगार दो ऐसा तो नहीं ना काम तो खुद करना पड़ता है ना तो जो पब्लिक है उनके बारे में उनको क्या बोलना चाहेंगे आप पब्लिक जो अच्छा काम कर रहा है जो मतलब देश को डेवलप कर रहा है उसको सपोर्ट करो वही है ना तंगते पुथोट नॉन निलितुम दा डिफु पेन वांगचोट ला दोलदुली मते लितुम कार्बी आंगलोंग पेन पु नागालैंड बॉर्डर ahoy tak dolduli lapanso ahwarsi dolo lasi ilitum कार्बी आंगलोंग ophan BJP सरकार पेनांगान ilitum कार्बी आखे पेन बद्दी पेनांगान कचिंग थुर दोलो पुसी चिथान बम लो सितामे कोआन कचिंग थुर थेमा दाक नॉन निलितुम केथेक पनलोंग अतेंग पोलोते कचिंग थुर आमो माते आसाय बांग निलितुम सितामे नॉन निलितुम दाक आदिम ना हुमरि दे सितामे निलितुम केथेक पनलोंग बांके आविदेत असनसी मानदेत लो लासी पुथोट labang solam tar dak pe na pachini pon jiaphan niltum dak arong dak dolduli dak adivasi iltum karbia khepen baddi la kapre ka khe da do ilitum karbiang long la alang litum sitame isi buta right do alang litum phen le arjunan alang tum phan pening aning kan pho manet lo la si la mp non nangkele ji la bang so mp election alang tum nam ke do bom a sarkar long pen kopipi a scheme si alang tum ke long pon ma labang solam te puthak kicheng ben kijut analang tuma rong along ku PPI scheme si long pon pe ma labang solam te puthak klar dak pen dak rong rat tum phen le chingki ji than pon pen nal tum phan klar dak pen apachini poni phansi bori pon po alang li dak arong agang bura lo alang li pele arjupona prothomot apuna porichoy মোৰ নাম হৈছে প্ৰেমোদয় ডুংডুং মই এটু দলদলি খ্ৰীষ্টান গাঁৱৰ এই আদিবাসী গাঁৱৰ গাঁৱলীয়া গাঁওবুঢ়া হয় আৰু আজি আপোনালোকে আমাৰ মাজত অহাৰ কাৰণে MP স্কিমৰ পৰা তেনেকুৱা মই ইমান ভালকৈ ক'ব পৰা নাই কি আহিছে হ'লেও আমি যিটো দেখিবলৈ পোৱাটো এনেই ৰাস্তা এটা হৈছে ইয়াত আমাৰ পকী ৰাস্তা 2 কিলোমিটাৰ 2 বছৰৰ ভিতৰত এইটোৱে আমি চকুত লগা আমি এটা দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰ বাহিৰেতো তেনেকুৱা ডাঙৰ স্কিম একো দেখি পোৱা নাই আমাৰ গাঁৱত এই 5টা বছৰৰ ভিতৰতে তেনেকুৱা আমালোকে আদিবাসী গাঁৱত তেনেকুৱা স্কিমৰ বিষয়ে আমি তেনেকুৱা গম নাপাওঁ ইমান যোগাযোগ নথকাৰ কাৰণে হয়তো কি স্কিমবিলাক আছে MPৰ পৰা সেইটো নাজানো তথাপিও তেনেকুৱাটো ডাঙৰ কিবা এটা আমি পোৱা নাই আপোনাৰ নামটো কি আছে ৰাজু প্ৰসাদ হয় নেকি আপুনি ক'ত থাকে এইটো বিৰলা লেডিলেজি হয় কি ক'ব ইলেকশ্যনৰ বিষয়ে এতিয়া ইলেকশ্যন আহি আছে ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব এইটো বিষয়ত কম মানে অলপ চেঞ্জিংটো হ'ব লাগে যেনেকৈ বাজেট ওপৰত গৈ আছে কি ইমান দাম পৰাটো সবে মিডল ক্লাছ মানুহকেইটো থাকিব নোৱাৰিব হা বস্তুকেইটাৰ দামটো অলপ কমিব লাগে এতিয়া যোনটো চৰকাৰ এতিয়া কৰিব পাৰে মানুহটো তাকে চাব না এতিয়া আপোনাৰ ফলৰ পৰা কোনটো চৰকাৰ আহিব লাগে
চেঞ্জিংটো হ'ব লাগে চেঞ্জিং হ'ব লাগে ন একটা চৰকাৰ ইমান বছৰ থাকি যালে তাৰো অলপ ডিমাণ্ড হৈ যায় না অলপ চেঞ্জিংটো হ'ব লাগে তাৰমানে আপোনাৰ ফালৰ পৰাতো মানে বিজেপি চৰকাৰটো নালাগে আৰু এবাৰ সব মই অকলে ক'লেতো নহ'ব সব ৰাজ্যটো এইটো মিলিব লাগিব তেতিয়া হ'ব মানে চেঞ্জ হ'ব লাগে আৰু ন নালাগে বুলিও নহয় আৰু ন মানে বস্তুকেইটাৰ দামকেইটা মই এইটো কৈ আছোঁ কোনো চৰকাৰ হওক মানে বস্তুকেইটাৰ দামকেইটা মানে কমাই ৰাখিব লাগে মানে কি মিডিল ক্লাছ মানুহ থাকিব পাৰে এইটো বিজেপি চৰকাৰ হ'লেও চলিব বেলেগ চৰকাৰ হ'লেও চলিব লেকিন বস্তুকেইটাৰ দামকেইটা কমাই দিব লাগে যেনেকুৱা দিনে দিনে বস্তুকেইটাৰ দামকেইটা বাঢ়ি আছে চবেতো নোৱাৰিব না হৈ থাকিলেতো দিগদাৰ হ'ব না কিছুমান ল'ৰা ঘৰত 5জন আছে 10জন আছে চবেতো মিলাব নোৱাৰিব এইটোৱে আহিল আপোনাৰ নামটো পৰিচয় ক'ব নেকি আপোনাৰ পৰিচয় মানে ৰঘুনন্দন সিং ক'ত থাকে দাদা আপোনাৰ বিৰলা ইয়াতে এইটো আপুনি ইয়াত ভোটাৰ আছে নেকি আছে আছে এবাৰ আপুনি কাক দিব এতিয়া এমপি ইলেকশ্যন আহি আছে আৰু 2 মাহৰ পিছত এমপি ইলেকশ্যন হ'ব আমাৰতো মোদীয়ে হ'ব আৰু এবাৰো মোদীয়ে আৰু এবাৰ মোদী চৰকাৰ বাংবং পেন ডাক দলদলি হাৱাৰ dak mensing rong pia rong la pendak ilitum karbi arong dak rong plinedo la si la dak rong pliarat pen dak ilitum along do non dak ilitum dak cherok torat lo alangli phansita me pinengan ningkan pho mp nangman et lo la si alangli penle ajuponang alangli tuma rong aphan la rong plia rong aphan dak Diphu pen wangshot dak ilitum karbi anglong atok anu la puson si penangan adim da dolo lapuson niltum dampen niltum han puthot nampak lang panhasi bori pon pola pen puthot dak niltum non nang ke humri labang so arong amekar lo alang li phanle aju ponang alang li ke cherok tok arat lo abang phulo ase alang li penle aju ponang alang tum dak sarkar pen ko ppc longpon pe ma alang li penle aju pon pen niltum han klar dak pen pachini pon thupo to tangte aprang si nang li men chethani ditha aprang si kardom bini dak niltum long nang humri thekpot media korte tomon se niliman ke harsing rongpi nili dak dorli mensing rongpi arong long amekar se nili pu sonse nili ene bu cherok tok sono mane pu organization pene long ta pu klembom normal se non chalo tangte non mp election nang lepo di nang lepo made non ninka cheklo yonjoni ma ansi do chotlo lasina pinangan araratum pulo la so sarkar pinangan karbi atum han pinangan development pilo pulo a development nang pen ke thek dun long ko pis dolo ahok lo labang ke nang tum karjo ta ase neli non kamat ke thek long abang ke la senior scheme bang ke dot lo klempon lo neli non ke thek long ke isi jal jivan mission lata isi klem lo labang dolo la sonse ala aso sala sa pimar tum han se tame ne pene uronodoi ta ho la pen ration card lai se tame penang tum ke long dolo se tame na so long pen ni tum along ke sik sak nai or mu bang ke dolang nam puta di so ke sung bang jok jelang se la bang ke ni tum ke sung nai bang ke la dak dorlia hawar long bang ke towar towara bang ek nomor kecelenga towara bang di lata kesung teknik lo la sonse niltum kesu kecelang pan medical sub center la bang sedam ya kenang sot tepik la dak na se niltum ke tek long ke non la development abang ke la hai ancholo na se kenang sot am hor mu ke la hai la ninkan pho mp chudet pen niltum rong pen pini mp a scheme nang li som doluma nili ke thek long teng te la dak all dorli long 24 ta village dui mane all community arong hedi la song bong pen mp scheme po bang ke nili thek long le sonse normal chini isangte la non mp ke do bom la non ke chari bom sarkar long litum la district ke thom west karbiang east karbiang la pen di maha saudi alang di phanil tum pahai dun pen lok sabha along chitoi dun lo kalang tangte alang li phan rat phan kemisen ke wan ning pusi litum chotoi no sita alang li thangnat ke claim ke da puthak nang li hin pen ko pilo puji lar nang jima ma lar nang ni man non ke wang je election wang ke la ahok lo jongsi alang li pen non aprang ke wang hi ta jongsi ke dam tang son mane ke claim ke dam mane ko anma ke claim dam nei
ke siksak dokok pun te cematam nangkok buah halang mana ke celari panedi parti bantai sia kisung do parti tum pan sitame isi kisung do por har tum sitame isi kachong hong prong pen jong si la so ke chong hong pen ke mang jong si long bende ke popleng tek te dat bala son pulun te la ke rat tum ta aning ki video kokoti